Duwak. Basun mo, luha ka, awan ipatid na. Basun mo, anaperti, di ayat tukit na. Nabinay bayan, asyak kayat sa gamba. Sa anak ka na pilit-pilit tulang daan. Awan hindi mapuwa, no di tayaw kung at di may lugar. Awan servite na, luparis na nagdi kinatangsa agad kaya't iagbalin amati nugay kawan tulet nagpaden na yakon kaya't daw makita kapaling mamisa yakon kaya't daw makita pataasin kanya sabi nga po may puso kanilang mapalunang pay kanabing sana niwag sila libre natin nabitan pulo sa mga namapay dati amin na babawi at naladawin bibilang ka na pagsabihin di na malabas maraming pinsana niwag si kapitoy natin. Para kadagi di aming nga kakabagyan ni Miss Rosie Alasaas. Nagramang kanya kada kabagyan mo. Rita Ano Marinette, nga kabagyan? basta na di check Italy. Pescador Sisters.